Akasbani Imphal Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Kendragi Commerce and Industries Mantri Piyush Goyal ngasi Imphal da thunglagani Manipur da ngarang COVID vaccine kaptaba miyoi ahum COVID laichatagi sikre amasung yangkhaini thoi suba India International Film Festival ngasi dagi Goa da hauragani Leibak asida COVID ki vaccine dose ko tisama hena kaptuna anuba itihas semle khongjang asi hena maipak hanabagi damak kana honabiriba doctor nurse frontline worker amasung vaccine kapthoklaba miyoi khuding makpu akasbani nei kai khumna ba uchari aikhoina pandamasi yobang amlabasu COVID-19 gi lantheng asi loidribana tabiriba miyamna laichat asidagi komthokpa tawbiganu tabiriba pumna makna hek yaba makhai athuba matamda vaccine kapthokpiyu atopa miyoi sing vaccine kappada su mateng pangbiyu Harau kumaigi matam asida asambani o mari ngakna chatpinaba haijari COVID vaccine kapthokpiyu face mask upiyu foot taruki social distancing thambiyu maimit amadi khusa sengna hamdokpiyu COVID-19 ka mari lenaba ipau singidamak national helpline number sing 011 239788046 amasung 1075 ta aduga raijagi helpline number na 0385241166 amasung 1800 3453818 ta phone tawbiyu hauzik mapungoi ba pau Kendragi Commerce and Industries Consumer Affairs Food and Public Distribution amasung Textile Mantri Piyush Goyal ngasi numit yung bada Imphal da thunglaragani Mantri asina Bharat na ningtamlakpa sahi humbudra mga subaga mari lenana sa thariba Azadi ka Amrit Mahosab palan ga mari lenana Imphal da sinba craft exhibition amasung hangdokani maduda mahakna khurhiba singda pehesan card amasung tongan-tongan ba polam sing yenthokani Ngasi numidang Wairam Sri Goyal na raja sigi tongan-tongan ba local industry gi mihutsinga wari watay sanaduna lama sigi matang da sawkhat na bakhanagani aduga textile mantraloy gi mihutsinga su wari watay sanagani Tribal Research Institute Chingmairong da sinduna Singmairong na sinduna numit humni supna saphu sabagi lam da sathagdaba workshop amangarang dagi haukhre hairiba workshop asi Azadi ka Amrit Mahosab palan ga mari lenana raja gi Tribal Affairs and Hills amasong Imphal Art College ani na khusam naraga sinbani ngarang workshop asi hawdokpagi tharumda Tribal Affairs and Hills ki Additional Secretary Kengu Juringla saruk yakhi IGAR iski makhada kunithoi suba sector Assam Rifles ki none battalion sinduna ngarang kangpok pijila gi manungchana leiba Scotland da santi raksa gi oiba mifama masinkhre mifama duda lakadori Raja Vidhan Sabha mikhal Christmas kumhai amadi National Highway 38 pakthok sokthokpagi thabak asiga mari lenana Miyamna Assam Rifles ka khusam naduna santi raksagi phibam thamnabagi matangda kupna khanakhi mifamaduda tongan-tongan ba khulsingi village shape village authority civil society gi mihut sing lambi sembagi thabak tawriba company singi mihut sing loinana Central Armed Police Force ki officer sing na saruk yakhi Manipur da hauzik COVID-19 gi positive case songa marifunipan leiri positive oibagi sang na sada 3.2 da leire Ngarang COVID positive oiba miyoi yangkhai tare thengnakhi aduga miyoi yangkhai na laina asidagi naba phakhi naba phabagi sangsa da marfudara tare dasmik mapan tarukta leire laichat asidagi ngarang miyoi ahum sikre makhoi sing adu COVID vaccine kaptaba miyoi singni amaromda raija sida COVID-19 laichat ngakthongna naba sarkar na piriba sana kanglon sing ngaktaba miyoi singbu raija gi police department na phagatuna fine thian bagi thabak leptana sathari ngarang su police na miyoi tara COVID-19 gi sana kanglon ngaktabagi damakta phagatlaga makhoidagi fine oina lupa 2,100 khonggathi hauzik phawbada police department na sana kanglon ngaktaba miyoi lakh 1,500 supna manga phagatuna makhoidagi fine oina punna lupa koti ani lakh 62 rom khonggatpa ngamkhre Manipur gi filmmaker Haubam Pawan Kumar na puthokpa narrative feature 9 Hills One Valley Indonesia gi Jogja NETP AC Asian Film Festival da utlagani hairi November 13 tagi numit 9 chumna sathagadaba festival asida Asia lamdamdagi film 13 khangatpagi manungda Haubam Pawan Kumar gi narrative feature asisu yaurokpani tabiriba pawase kasmani Imphal dagi ni Yangkhaini thoi suba India International Film Festival ngasidagi Goa da hauragani numit 9 gi festival asida malem gi leba kaya dagi film yangkhai manga utkani
फेस्टिवल असिदा मार्टिन स्कोर्से अमसुंग स्टेभान जाबोबू सैतजित रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पीदुना इकाई खुमनगनी फेस्टिवल असि कार्लोस सौराना डायरेक्शन पीबा द किंग ऑफ द वर्ल्ड उत्तुना हौदोकनी हौखिबा नुमित तरानी असिदा नोंग कन चुबदगी आंध्र प्रदेश की तिरुपति शहर दा अमांग ता थोकपना मरम ओइदुना मफम अदुदा लाकपा लाइनिंग बयाउना मियोय क्यागी सथोक ससिंदा पनबा ओइरे हाइरी जिला अदुगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा नोंगना मरम ओइदुना लोबुक थुमजिन बयाउना युमकै अमदी लंबी सोरोक अमांग ता थोकले राज्य अदुगी ओइना तिरुपतिना बे ऑफ बेंगल दगी हौरकपा नोंगना ख्वाइदगी सोखनबा जिला ओइरी राज्य सरकारना नोंगसिंगी मतंगदा जिलागी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा सेक्शन वा मांगजौना खंगहनबा लेख्रबनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी गा राज्य अदुदा नोंग चुबना मरम ओइदुना अमांग ता थोकलिबदुगी मतंगदा वारी सानख्रे श्री मोदी ना केंद्र की माइकैदगी अमांग ता थोखलिबा अदुगा मरी लेनना पिफम थोकपा मतेंग पिरकनी हाइबगी थाजबा मुख्यमंत्री दा पीखी मसिगा लोइनना महाकना महौसागी ओइबा अमांग ता अदुदा अवाबा नंगलबा मियोइसिंगी मफमदसो सरकारना लेपली हाइबगी थाजबा अदु थमलखी हाइरी नाकलमरोमदा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना तमिलनाडु की अवांग थंगबा सरुक कर्नाटक अमदी रायलसीमा जिला दा नुमित खरनी असिदा कनबा नोंग चुरगनी हाइबगी वाफम फोंदोखिबा लेरे लेबाग सिदा ngana फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 1,35,59,939 कापख्रे मसिगी मनुंगदा कोटी 63,39,19,919 अहानबा डोज अमसोंग कोटी 59,39,19,919 अनिसुबा डोजनी केंद्र की हक्सेल मंत्रालय ने हाई हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबा केस 13,13 हेना थेंगनखी लेबाग सिदा हौजिक एक्टिव केस 1,63,700 लेरी मंत्रालय ने हाई लाइचद असिदगी नाबा फबगी सांगसादा 94.29 ने मसी ममांग सहीगी मार्च थादगी ख्वाइदगी वांगबा चांगने हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय 13,13 हेना नाबा फखिबगा लोइनना हौजिक फावबदा नाबा फबा पुनबा मसिंग कोटी 3,39,938 समापन कुनमाथोय यौरे हाइबा मतम असिदा मियोय चमरी यांखै मापन लेखिदबगा लोइनना हौजिक फावबदा लाइचर असिदगी सिखिबा पुनबा मसिंग 1,04,35 सुबना 32 सुरे इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक हौजिक थोकचोम जोगेंद्रजित लेरे जोगेंद्रजित थागचरी nganthoi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना फार्म लो अहुम हंदोलगनी हाइना ngarang लाउथोखिबा अहुम अदु ngasi इम्फाल द फोंगबा पाउसे सिंगना हेडलाइन ओइदना फोंगनरे पावसी पोंगनफम सांगाई एक्सप्रेस मणिपुरी सना लेबाक मणिपुर मेल इचेल एक्सप्रेस सांगाई एक्सप्रेस इंग्लिश अमसुंग इम्फाल फ्री प्रेस की आहान मलमाईगी आहान मा हेडलाइन ओइरे ngarang श्री नरेंद्र मोदी ना हारिबा वाथोक ओइरबा फार्म लो अहुमसी लागलिबा निंगथम मिफमदा हंदोलगनी हाइना फोंदोखिबगा लोइनना प्रधानमंत्री ना फार्म लो सिंग असिना लौमी सिंगदा वाखन ताहनबा ngamdre मसिना मियाम nangakpiyu haiba wafam फोंदोखिबनी फार्म लो अहुम असी हंदोखिबगा मरी लेनना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ngarang सिनखिबा पावगी मिफमगी पाउदमसु ngasi इम्फाल द फोंगबा पाउसेसिंगना कवरेज तोरी अतोपा पाउसेसिंगदा मरुइना याउनरेबा पाउसिंग हाइबा तारगदी मणिपुरदा लेरिबा कोविड लाइचत की पाउ ngarang केंद्र मपान थोरंगी राज्य मंत्री आर.के. रंजनना कचिंगदा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हांगदोखिबगी पाउ अमदी मुख्यमंत्री नोंथुमम बिरेन सरुक याखिबा चीफ मिनिस्टर की हक्सिंगी तेंगबांग अमसुंग आयुष्मान भारत स्कीम की सही अहुम सुरपगी पालन अदुनी पाउसी खरगी एक्सक्लूसिव पाउसिंग पनबा तारगदी इम्फाल फ्री प्रेस की एंकर कलमदा उखुल जिला की मफम कयादा इसिंग मरांग कायना पिरंबा इफुट सिंग हौजिक था खर खक्तदा इसिंग फंगले हाबगी पाव अमा यावरे मसिना मरम ओइदना मियामदा इसिंग मरांग कायना फंगदबगी समस्या अमा ओइरकले हाइना पाउसी एसिगी रिपोर्टर फुरालेपम केनी दिबिना रिपोर्ट तौरी नारुनगी थौदांग पाउसी की आहान बलमाईगी आहान हेडलाइन की पाउसी NMC ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सिंग द इंटरेस्ट लौरगा लेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दा इंटरेस्ट लौद्रे हाइबा हेडलाइन असिना ओइदी अदुगा होइलन पाउसेगी आहान बा पाउसिना ख्वानमन कैथेंदा सगुन तौनबा होनरमलब्रा हाइबा हेडलाइन असिना ओइदी होइलन पाउसेगी आहान बा लमाय असिदा राज्य सिगी राजनीति का मरी लेनबा एडिटोरियल कार्टून अमा सुफोंगले मसिदा बीजेपी ने लुसिंग सरकार की सीएम दा हाइसेबा थोक्सिल अदुगा विरोधी दल कांग्रेस की सरकार तारिब्रा हाइबा डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिगी मरक्ता मिचम प्रजाना समम नरिबा दु उतना तांगले nganthoi थागचरी जोगेंद्रजित लोइसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपपा फुट तरुक लापनना लैबा खुसा अमदि माइमि तरुतनाना थंबा हाइबा संबा थोंगसिंग असिंग ang चटपिनबा अमु हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमोक केंद्र की कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्री पीयूष गोयल ngasi इम्फाल दा थोंगलगनी
Manipur ngarang COVID vaccine kaptaba miyoy ahum COVID laichatagi sikhre amasung 52 suba India International Film Festival ngasidagi Goa da hauragani. Paulo Jere.